muri nosi nta kintu na kimwe kizanye kandi nta kintu na kimwe kiremye, ariko ikintu cyose uzabona kirafite isoko, kirafite uwagishyizeho. Urakwiriye kumenya niye mpamvu jewe ndiho. Hari impamvu yatumye Imana irema izuba ndetse ikarema ukwezi, ikarema inyenyeri. Hari impamvu yatumye Imana ishyiraho ibiti, ishyiraho imisozi, ishyiraho inyanja. Hari impamvu yatumye Imana irema umuntu nawe kandi ikamurema mu ishusho yayo. Hari impamvu, hari ibintu Imana yari yatekereje. Ntabwo umuhanga apfa gukora ikintu atamanjije kucyiyumviraho. Umugambi ni ikintu umuntu ashobora gutegura ariko kikamara igihe runaka, gishobora kumara imyaka, gishobora kumara imyaka cyangwa amezi, imyaka n'imyaka. Uwo mugambi mugabo uwo muntu akazagera igihe wa mugambi wiwe ushyirwa mu ngiro. Icyo gihe cyose aba amaze afite umugambi, aba ariko arakora ibintu bimwegereza kuri wa mugambi. Nk'uko Imana mbere y'uko irema umuntu yabanje kurema ibizamutunga byose, irabirema. Imana irabiheza, ishyiraho izuba, ukwezi, inyenyeri, ishyiraho isi, imisozi, inyanja, ishyiraho ibyatsi bimera, ishyiraho ibikoko, amafi mu biyaga. Imana irema buri kimwe cyose ibona ko ari cyiza. Irangije kiravuga ngo bino bintu ntabwo bikwiye kuguma gutya, harakwiriye umuntu ashobora kuganza bino bintu mejeje kurema. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turabashimira kuba mwarahisemo gudukurikirana kuri no channel yanyu ya haracyariho ibyizigiro TV. Imana iguha umugisha umaze gukanda subscribe cyangwa sabone. Imana iguhezagire cyane, Imana ihezagire na ushyiraho like, kubera ivyo byose ubikoze uburi kuradutera intege kandi ubutumenyesheje ko wakurikiranye ivyigwa twabashije gucisha kuri no channel yaracyariho ibyizigiro TV. Turagushimira nawe ukanda partage kugira ngo usangize abandi babashe gushikirwa n'ino nyigisho. Imana yo mu ijuru iguhezagire cyane. Kino ni gice cya kane mu kigwa twatangiye, gifise teme ivuga ngo kubera iki uriho. Kubera iki uriho cyangwa niye mpamvu yatumye Imana ikurema, niye mpamvu yatumye Imana indema cyangwa wewe ikurema, ni kubera iki uriho. Umuntu arakwiriye kubaho azi impamvu ariho, kandi umuntu arakwiriye kubaho azi icyatumye Imana imushyiraho. Kubera ko ari abantu bariho ariko bashobora kurangiza ubuzima bwabo badakoze icyo Imana yabashyiriyeho gukora. Hari abantu bashobora kuzabaho bazamara imyaka itari mike ariko imbere y'Imana bazisanga nta kintu na kimwe bigeze bakora, bakamera nka wa muntu yahawe itaranto ariko acagirane, acarayinyegeza, acayimbira ikinoga yibikamo, maze ngo ngene kumwa itaranto araza arabaza ati bakozi banje nimuze munyereke itaranto nabahaye ndetse nizo mungutse mu gihe mumaze mufite zino taranto zanje. Ahamagara uwo yahaye zitanu, aramubwira ati wowe byagenze gute? Aramubwira ati wamaye zitanu ariko nungutsemo izindi zitanu. Aramubwira ati njira injira mu munezero wanje. Uwa zibiri aramubwira ngo nawe byagenze bite? Nanjye nungutse izindi zibiri. Nawe aramubwira ngo injira injira mu munezero wanje. Ariko wa wundi yahawe imwe ngo we ntabwo yigeze ayikoresha. Uzi ikintu cyabaye? Biri kivuga ngo ni mu mwake iyo taranto muyihereze ufise nyinshi. Birivuga ngo ufise azokongererezwa asesekarizwe, ariko udafise azakwakwa n'icyo yarafise. None ni gute umuntu atacafise bo mwaka icyo afise kandi nta kintu afise? Urumva se bamwakiki? Bisigura ngo ari abantu bazi ko atakintu bafise yamara Imana yarakibahaye. Hari igihe wibaza ngo naka niwe mwiza gusumba wewe cyangwa niwe afite ibintu vy'agaciro gusumba ivyo wowe ufite,
kumbe ibintu Imana yashize muri wowe ahubwo birakomeye, birafite agaciro mbere gusumba biriya yahaye naka. Biratangaje cyane ingene Yesu ashimagiza Yohana. Yohana nta muntu yigeze akiza, nta n'ikimuga yamuguruye, nta gitangaza gikomeye Yohana yakoze uretse kubatiza Yesu ndetse no kubwiriza ubutumwa mu ijwi rirerire ryagendaga hafi ku birometero 6. Yari umuntu afite ijwi rinini cyane. Ariko Yesu aravuga ngo mu bavyawe n'umugore ntawe usumba nde? Ntawe usumba Yohana umubatizi. Yesu afashe Yohana atakoze igitangaza, atagabuye ikiyaga, atakoze ibintu bikomeye, amushyira hejuru yaba Mose, amushyira hejuru yaba Eliya bahagarikaga imvura, amushyira hejuru yaba Yoshua bahagarikaga izuba, bahagarika ibihe. Urumva, amushyira hejuru yabo. Bisigura ngo umuntu wese igihe ariko arakora icyo umwami Imana yamushyiriyeho, pepo tuko cyagaragara mu maso y'abantu nk'aho umengo ni gito, ariko mu maso y'Imana aba ari kinini cyane. Wigwanira gukora by'abandi bakoze, ahubwo icaratekereza, senga, iyumvira ikintu wakora kiri kontreri y'abandi bakoze, tekereza cyane. Niyo mpamvu Afrika idatera imbere, yigana iby'abandi bakoze. Imana ntabwo yahaye umuzungu ubwenge burengeye ubw'umwirabure. Imana ntabwo itanga ingabire zayo ku ngero, niko Bibiliya idushingira intaye. Imana yarasutse ubwenge bwayo. Buri muntu wese arafise ubwenge. Umunyafrika yashobora nawe gukora indege, yashobora gukora ibintu bikomeye mbere birenze n'ivy'umuzungu ariko arakora cyangwa bingana, kubera Imana yaduhaye ubwenge bumwe, ariko ingene tubukoresha rero nivyo bishobora gutandukana. Turiko tuvuga rero kubera iki uriho. Urakwiriye kumenya impamvu uriho. Rero utaramenya impamvu uriho ntushobora kumenya n'icyo gukora. Utaramenya iyo uri kuraja ntushobora kumenya inzira wanyuramo n'icyo wakora kigugeza iyo uri kuragana. Kubera birivuga ngo buri muntu wese azahagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana, maze Imana ibaze umuntu wese, ihembe umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Imyaka uzamara ntacyo itwaye, nubwo yaba myinshi cyangwa mike. Ishobora kuba mike kuri wewe, ariko ku Mana ibona ko ari myinshi, kubera umunsi umwe imbere y'Imana ungana n'imyaka 1000, kandi n'imyaka 1000 imbere y'Imana ingana n'umunsi umwe. Hari umuntu tubona amaze imyaka 30 akaba ariciriyeho, tukavuga ngo atashe hakiri kare. Ntabwo atashe hakiri kare. Ku Mana, Imana ishobora kubibona ko amaze n'imyaka ahubwo 300,000. Twe tukibaza ngo amaze imyaka 30. Kuba Imana yabonye yarambye cyane bimwe bikomeye. Ni nkuko Imana umuntu ashobora kumara n'imyaka 100, ariko Imana ikabona ko yamaze amasegonda 2. Kubera iki? Kubera ibiharuro by'Imana, imibare y'Imana, ivyumviro by'Imana birivuga ngo biratandukanye n'ivyumviro by'abantu. Yesu yakoze mu myaka 33, ariko igikorwa yakoze cyahinduye isi yose. Na n'uyu munsi abantu baracyahinduka, abakira indwara barakira, abizera bakomeza bagwira kubera igikorwa umwami wacu Yesu Kristo yakoze. Imana iguha umugisha wamwizeye, wizeye igikorwa ciwe, wamwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, warahezagiwe cyane. Ko biri tubwira ngo yahindutse ikivume kugira ngo ducike kuba abahezagiwe. Impamvu rero ya kane muri kino gice cya kane ngomba kuvuga, yatumye Imana iturema. Turiho kugira ngo turepresente Imana hano mu isi. Ndasubiyemo, turiho kugira ngo turepresente Imana hano ku isi. Turiho kugira ngo duserukire Imana hano ku isi. Iyo bavuze umurepresenta ni nk'umuntu abajejwe kuvugira umugwi runaka cyane ikibaza runaka. Umva, turiho nk'abambasaderi bashiriweho kurepresenta ijuru hano ku isi. Birivuga ngo Imana ni mpemu, ariko iyo Mana ari mpemu yashimye kwigaragaza mu isi biboneka inyuze mu kiremwa muntu. Kubera Imana nubwo yogendagenda hano ku isi, amaso yacu y'umubiri ntabwo yabashaga kumubona, amatwi yacu y'umubiri ntiyabashaga kumwumva, ndetse no kumva k'umubiri mwe ya sanse yo gukogwaho ntabwo twabashaga kumva ko iri iruhande yacu. Ariko Imana ibana nacu, aho Bibiri tubwira ngo ibera hose icyarimwe. Ahantu hose
hose wabaga Imana umenye ko izaba ihari. Hari abantu baduga ku misozi kuyishakayo, Imana ntabwo iba mu misozi, nta nubwo iba mu matorero. birivuga ngo Imana ntabwo iba mu mazu yubatswe n'abantu, ariko Imana yubakiye inzu ibamo indani muri wewe. Yesu aduze ku musozi gusenga ntiyaba agiye kuri connection. Ku musozi ntabwo ariho hari connection y'Imana gusa. Connection y'Imana turayigendana. Nuduga ku musozi Imana itari muri wewe ntabwo uzayisangayo, kubera ku musozi habayo n'abadayimoni, habayo na Satani. Ku musozi Yesu ariko arasenga, Satani yaramusanze. Mu bugaragwa Yesu ariko arasenga, Satani yaramusanze. Nta na hamwe utamusangaga, kandi nta na hamwe utasangaga Imana. Waba muri toilette, waba muri douche, pepoti kibanza cyose wabagamo, uhamagaye Imana iri ready kwitaba. Kubera iki iri ready kwitaba? Ntabwo iba kure yacu, ahubwo ibana nacu mu bihe byose, ibana nacu. Abantu barashobora kukigwigwayo, barashobora kuguheba, kuguta, ariko hari Imana mu ijuru idashobora kuguta, idashobora kukwirengagiza. Kubera iki? Imana yakuremye ifise umugambi mwiza urashe kandi ukomeye ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana ntabwo ari ukubaho nabi, ntabwo yashakaga umuntu abaho agwara. Imana ntiyashakaga umuntu abaho yitwa umunyabyaha, afise inzara n'inyota. Masuta bareya. Niyo mpamvu Imana yaremeye umuntu ibintu byose. Kadusoma Itanguriro 1:26. Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe aganze amafi yo mu kiyaga, nibiguruka mu kirere, nibiguruka mu kirere, n'ibitungano n'isi yose, ibyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo ububiri, maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire, mwuzure isi, muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga, n'ibiguruka mu kirere, n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Imana ishimwe cyane. Imana yaremye umuntu kugira ngo aganze. Ntabwo Imana yaremeye umuntu kuganzwa, ariko Imana yaremeye umuntu kuganza. Imana yaravuze ati je ndiko ndaganza mu ijuru, uyu muntu rero ndemye mu ishusho yanje, nawe ndashaka aganze hano ku isi. Abantu nibashaka kumenya ingene mu ijuru hameze cyangwa ingene mu ijuru bikogwa n'abamarayika, bazayibonere kuri uyu muntu njewe niremeye. Kubera umuntu Imana yamuremye mu ishusho yayo. Imana imuha kapasite yose, Imana imuha ubuzima bwose, yari ifite ibutereka muri uyo muntu. Rero abantu bategerezwa kubona Imana binyuze muri uwo muntu. Ivyaremwe vyategerezwa kumva Imana no kubona Imana binyuze muri uwo muntu. Ariko urebye umuntu amaze gukoroka, ibintu byose byahise bijya hejuru yiwe, aho n'umubu kurya ukagwara malaria frame. Ibaze umuntu yashobora kuganza imibu, yashobora kubwira umubu ati tekereza, tekana, akabana nayo nimurye. Ariko ibintu Imana yashiriyeho umuntu ngabigaze, uno munsi ibintu byarabaye potopoto, ahubwo nivyo bisigaye bigirane bigaza umuntu. Usamaye imbwira kurya, usamaye intare irakurya, ugiye mu kiyaga ugasamara amafi araguhitana. Ariko umuntu Imana yari yamushizeho kugira ngo ayaganze, ayabwirize ivyo bikwiriye gukora. Kandi umuntu atarakoroka amafi niyaryana, ibikoko byose ntabwo byajyanaga. Ni umuntu yari afise kapasite yo kuguruka, yo kwiruka, yo kugendera hejuru y'amazi. Mvuze kwiruka niwumve ko ari umuvuduko usanzwe. Umuntu wa mbere Adamu yari afise umuvuduko urenze uw'imodoka uzi ifite umuvuduko, yashobora kwiruka, yashobora kugenda gusumba indege. Yari afise kapasite zose ku buryo icyo yumviraga cyose cyarabaga, cyo yumviriye kurya yakironderaga, ahubwo yagisanga hafi yo mu biganza bye. Yarabaye ubuzima budasanzwe. Ariko Satani musumwe aramuhenda, umuntu arakoroka ava mu mwanya Imana yamushizemo, umuntu atakaza cya kibanza Imana yamushizemo. Amaze gutakaza cya kibanza, Satani niwe yahora ari munsi, ariko Satani acaba hejuru ye. Satani acatangira kuganza inosi, ariyo mpamvu irivuga ngo niwe mwami w'inosi. Yesu igihe yazaga yaraje kongera gufata umuntu amukure munsi y'ubushobozi bwa Satani, amushire hejuru y'ubushobozi bwa Satani. Ariyo mpamvu Yesu yavuze ngo nabonye Satani akoroka nk'umuravyo afite ifuhe rikomeye cyane, ngariko muhumure, mbahaye ububasha gukandagira iki? Inzoka na scorpio. Inzoka rero
igereranywa na Satani, Sikorupiyo nayo ikagereranywa n'abadayimoni bakorana na Satani, ari nabo bamanukanye bakorokanye. Rero Imana yashatse ko umuntu agira ubushobozi bungana nayo, amera nkayo, akora nkayo, agenda nkayo, yumvira nkayo, ariko umunsi umwe umuntu atakaza icyo kibanza. Ariko Yesu nawe icyamuzanye yaje kugarukana umuntu muri cya kibanza. Niyo mpamvu umuntu atinya Satani, atinya abadayimoni, ni umuntu atazi icyo Yesu yakoze, ni umuntu atazi icyazanye Kristo. Kubera Yesu yakuye umuntu munsi y'ubushobozi bwa Satani, amushyira hejuru y'ubushobozi bwa Satani. Birivuga ngo yambuye abakuru bafite ububasha, arabatetereza, abafata miri. Yesu yambuye Satani ububasha, abuhereza ishengero. Ishengero rirafite ubushobozi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ishengero turi umunyu w'isi, turi umucyo w'isi. Amahoro mubona mu isi ni kubera ishengero rihari. Terambere mubona mwisi ni kubera ishengero rihari. Muzi ishengero ryazamutse, ibi byose mubona ibinezereza abantu bizahinduka umubabaro, bizahinduka agahinda igihe ishengero rizaba ryamaze kugenda. Rero Imana yashiriyeho umuntu kugira ngo aganze. Iyi niyo mpamvu igira kane Imana yakuremeye. Haleluya. Ndashaka kuvuga impamvu zishika kundwi zatumye Imana ikurema, zatumye Imana igushyiraho. Iyi ni impamvu ya kane turiyo kugira ngo turepresente Imana hano mu isi. Usomye Abefeso 5:1 avuga ngo mwigane Imana nk'abana ikunda. Twigane Imana kubera indani muri twe dufise ubuzima bw'Imana. Nubwo umuntu yatakaje ikibanza yarimo, ariko Yesu yarakitugarukanyemo. Abana b'Imana, abantu mwizeye Kristo, mwamwakiriye muri mwebwe umwami n'umukiza w'ubuzima bwanyu. Ntabwo mukiri abantu basanzwe. Imana iba muri wewe, uri inzu y'Imana, uri ingoro y'Imana. Tugomba kubona Imana biciye muri wewe, tugomba kumva Imana biciye muri wewe. Birivuga ngo jewe ndi giti ariko namwe muri amashami. Ishami rero niryo ryama, niryo rigaragaza ivyama. Tumenya ko igiti ari mandarene igihe tubonye mandarene. Ntabwo ari igiti kibitumenyesha gusa, oya, ahubwo ni ivyamwa bitwereka ko ico giti ari iki, ari umwembe cyangwa ari mandarene. Kandi ubuzima buri mu mashami buba bwaturutse hehe? Buba bwaturutse indani mu giti. Ubuzima abana b'Imana bafite ni ubuzima bw'Imana. Ubuzima bw'Imana nta ndwara irimo. Ubuzima bw'Imana nta byago birimo. Ubuzima bw'Imana nta kunanirwa kubamo. Kandi umunezero w'abana b'Imana ufatanye n'iby'isi, no, ufatanye na Kristo. Yesu ari muri wewe, umunezero muri wewe. Birivuga ngo Kristo ni ibyizigiro by'ubuzima bw'ejo hazaza. Kristo muri twebwe ni ibyizigiro by'ubuzima bw'ejo hazaza. Yesu nimba ari muri wewe, hari ibyizigiro by'ubuzima bw'ejo hazaza. Hariho kuroranirwa ejo hazaza, hariho gutera imbere ejo hazaza. Mbere n'inyuma ya buno buzima turafise ibyizigiro bikomeye byo kuzabana n'Imana mu gihe tuzaba twamaze gukugwa mubiri. Bwo Yesu azagaruka gutwara ishengero rye, turizera ko natwe tuzazamuka. Birivuga ngo abapfuye bazahita bazuka mbere, bace bahitana abariho, maze tumusanganire mu kirere, tumara imyaka 3 n'igice aduhanagura amarira, turamukanya tugumbirana. Inyuma yaho tuzamugwe mu ijuru, tugende kubana nawe, tumarayo igihe kitari gito. Imana ishimwe cyane. Ariko impamvu ya kane yatumye Imana ikurema kandi gushyiraho kwari kugira ngo uyirepresente hano ku isi, uyiserukire, uyivugire, uyishingire naye hano ku isi. Abantu bashatse kubona Imana bayibonere muri wewe, kandi ibyo Kristo yarabikoze. Yesu yaje kuba muri wewe, Yesu yaje gukorera muri wewe. Imana yarameye iriyegeranya uko ingana, nubwo ari nini ariko yaremeye iriyegeranya iza gutura muri wewe. Niyo mpamvu uri umwana w'Imana, reka kugaragaza ivyamwa by'abisi, garagaza ubuzima bw'Imana kuko aribwo wakiriye kandi aribwo ba muri wewe. Warahezegiwe cyane. Turasigaje izindi mpamvu zitatu zatumye Imana ikurema, nifuza kuzagucika. Nimba rero ari rya mbere wari udukurikiranye kuri no channel yaracariyo Ibyizigiro TV, mwibutse gukanda subscribe cyangwa s'abone, ndetse usangize abandi zino nyigisho kugira ngo zibashikire mu gukanda partage. Nimba ari cyagufashije cyandike muri commentaire. Imana iguhezagire cyane. Shiraho like yawe, byo byose ubikoze bigirane, biradufasha, bikatumenyesha ko wadukurikiranye, bigatuma tubakorera n'ibindi vyigwa. Mwarahezagiwe cyane. Data mwiza, ndagushimiye kubwari no jambo ryawe. Umuntu wese aryumvishije mwana, muye kugendera mu mugambi wawe. Wamusize kugira ngo akurepresente, aguserukira hano kwisi, kugira ngo agaragaze abeho ubuzima bwawe hano mwisi.
kugira ngo izina ryo rihabwe icyubahiro, abantu babona Imana biciye muri wewe, bumva Imana biciye muri we. Reka uzane impinduka mu buzima bwe, wugurura amaso ye abone ko ari umuntu adasanzwe, ukura indwara muri bo, ukura ibyago muri bo, bagaragaze amagara meza, bame ubuzima bwiza, bakugaragaze mu mpande zose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahizagiwe cyane. Wifuza gusengerwa ari indoto ufise zakuzazaniye, turashobora kugufasha kuzisobanura. Ukeneye kugirwa inama y'ikintu runaka, tuba tuhari ku bwanyu. WhatsApp yacu ni iyi +257 65 986 540. Ndasubiramo +257 65 986 540. Mwarahizagiwe cyane.